Zonet Zing Daifim clear to Zonet Sungkwate Zibai Vekule Voin hi January Nisari Sang hi Somni Paruk Nilai Nia Voin Tranghian Mizoram Zirna in Shang the Tuan Zirna Tsunzomin Sikul and Dule Chandona Central YMA Office for Voin Tranghian Honchan Anile Dona Mizoram Presbyterian Church Synod Office for Voin Tranghian Honchan Anile Donani Voin program kan siya te Shang te laungai Thaila Chief Minister Pulal do Omatsuan Voin Somadar Som Pakat hian Minikoa Mizoram Engineering Service Association Building Sagnatur Lungpho Mapumang PWD Minister Puvan Lal Hanatsuan Voin Tlailam hian Liangpui Airport Runway Siam Chatchu Inspection Naina Endikang Social Welfare Women and Child Development Minister Pilarin Pui Chuan Voin Somadar Som hian INPR Auditorium Atun Nai Nisom ni Paruk Thasom Pani Sang ni Som ni Panga Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar Award Dong tu es Therlal du Amin Hamte Lompui na hun amangang Voin Somadar Som hian Aizol DC DO Puvan Pulashiat Puya Engineer Hawin DC Conference Hall Final Publication of Electoral Roll Hun Man Ani ang Phuai Buang Tlaizong Paradise Nini na chu Voin Chundar Som Pani hian Phuai Buang VC le NGO te kai shwain adventure tourism shang trekking hiking pukalu le thil dang te manani dona zanindar sari program tourism minister pulang hing lawa marin thu soyanga zai thiam shang te an che ang MJA General Headquarters member te chuan Christmas nia William Tak an member Nula Dalidia Fanai Pari DDK thok chu Voin chonu dar khat hian Pilal sang Delifan ai chen na in country kwal dor puya an raldona member te kim taka kalturin anin siati rani chanchin thar ngai thaila mizo no pangzai thiam kumkomi Esther namte lunglei college veng chu mizo zai thiam te zinga zai lama thleng sang ber anita January ninga zan khan Asia khomwal puya hausaber Mukesh Ambani chuan a chen na in Antilia South Mumbai tun naya India mipale meichia cricket team te hlotlin na lompuina in khoma buat saya Mukesh Ambani an zai tura asom na angin Esther namte hi azaya la pani sain Hindi film Kesaria lalar taktere mitti ti lale alo saklar to Vande Mataram la be chana siam ma tuche salam late asa Mukesh Ambani le kalkhom telom ahlo le ani नमस्ते मेरा नाम एस्टर नमते है मैं मिजोरम से हूँ आज मैं तेरी मिट्टी और वंदे मातरम गाना गाऊंगी Mukesh Ambani somna ti hlotling tur hian January nili khan Esther namte hi anu pima omile apute base yetene Mumbai an thlok thlenga 5-star hotel lar tak Trident hotel a thlentir ania Esther namte hi Mukesh Ambani te chung kwa chuan than lak pui ba ka Bollywood superstar Amitabh Bachchan po in tha lak puya Nimin Khan an lo hole to ani Esther namte zaya som tu Mukesh Ambani hi khovel house ber som parukna ni meka December sang ni som ni panga din muna aro sum nei zathi US dollar tuk le ding on za som pani point parian ni in chen na in Antilia hi khovela mi mal chen na in man tamber ani bok Nimin Khan Tourism Department Bultuma Tlaizong Paradise buat sai chu Speaker Pulal Biak Zama chuan tui vai leya ahonga Tourism Minister Pulal Hing lawa mar hawin Tourism Department a thok tu te Phuai Buang le luang pon khotlang shwai tu te le chim tu thanem takan tela tui vai leibul sanga hum halna pona avoi khatna tan ngakwai che aron pui buat sai ngalania mi zaruk borvelin ngakwai an che ani khwalian Speaker Pulal Biak Zama chuan leilung hausakna le moin manga jinmi te hip theitura Phuai Buang khwa a Tlaizong Paradise buat sai ni chulo mama ti thu soya Phuai Buang moina luta tlo tu
มีควาลติล้อมตะกาดนสนเทียมป่วยหมอทูซอยน์จุบีตัวจวนขดลังจันรวลนั่นแหละทอเฮานะป่วยหมอทูซอยบอก Tourism Minister ปุลังหิงเรามาจวนไลจง Paradise บวชใส่ในเฮียนพวยบวงเลยเฉเวลเขาช่างตันจินมีแต่กัลลังอินกงเองหมดตลาดหลอกน่าอันหมู่อเบยเซทัวซอยารำเลยลงเฮาสักนะหุ่มหัดสงเสียจินมีแต่ฮิบไทยตัวระมิโซรำหุ่นช่างมวยนั่นเตมังเทียมมันเทียมเดวป่วยหมอทัวซอยพวยบวงไลจง Paradise เฮียน Tourist หิบนักกงมาสอนน่าอัดเห็นไงเบยเซทัวซอยน์ Tourism Department รัวมันนะติดหลอดลิงตัวระคดล่างช่วยตัวแต่อินเปียกน่าลมทัวซอยบอกกันนี่นิจานคันพวยบวงฟิลต์เขามีปุยเตกุดสวักทิลจะช่างเลยเทียบผู้ชวอันนี้เจ้าหนุนนิปัจจุบันก็ช่วยนั่นน้อยทั้งเราโมยไล่เล็กแจ็คส์เละใจแถมดังเต้นใจโออินลามเตอันเอ็นตีร์บอกกันนี่ว่าอินไลจง Paradise นี่น่าเฮียนชุนดาสมปันนี้จะกินพวยบวงก็เฉเวลปุกเละตลางตลอดสวะนะหุ่น Adventure Tourism บวชใส่ในโดนะจันินดาสริโปรแกรม Tourism Minister ปุลังหิงเรามาเรียนทัวร์ซอยน์เจ้าหนุนนิปัจจุบันก็ช่วยในอินโปรแกรมลิมอมตักมันนั่นนี่เลโดนะไต่เตะทั้งเราโมยบีเจติเต้าช่องเจ้าทันเดใจแถมดังเต้นมีปุยเตะอันออยเลโดนั่นนี่นิมินคัน Rural Development and Administration Minister Professor เลนีหลอมฮาวิน MGNREGA นี่จะอินหลอนัดทักตัวVikshit Bharat Guaranteed Rozgar and Ajivika Mission Gramin Act 2025 VBG Ramg Act 2025 จงจ้าง Department เฮาตัวเตนสอยเฮานั่นแหละเสียเฮานะหุ่นมันนั่นนี่ RDNA Minister Professor เลนีหลอมาจวน VBG Ramg Act ที่ December นี่สมนิประคัดสร้างนี่สมนิปังอาคาร Central Sorkarin Gazette มังอินอัศวะทัวสอย State ตินเตจวนมานี่ State เตตานทารุกช่วงสกิมบวชใส่ตัวรติอันนี้อังอินมิโซรัมปอ RDNA ดีมาลังนะอินมิโซรัม VBG Ramg สกิมสังหิสมนิปรุกรวงอัมสุดวนงาลนี่ทัวเละเปย์เฟลนี่ต่อทัวสอยน์ตุน Budget Session แล้วอัมตัวระเฮสกิมฮี Legislative Assembly ผ่านมันไงอันนี้ตัวทัวสอยนี่Minister ฮาวาสอยเฮานั่นแหละเสียเฮาหน้าเฮียน RDNA Additional Secretaryผู้วิลเองมวยจวน PowerPoint Presentation มังอิน VBG Ramg ด่านทารีอสอยฟิอา VBG Ramg หน่วยจวนสกกุมขัดช่วงอินทิ้งกลางมีปุยตันเฮนะนิจาสมนิปังอาตัลอินหลอนเปกอันนี้ตัวทูเต MGNREGA หน่วยมีปุยอินหลอนะ Wage Component Central Sorkarin ซา Funding อเปกชินอังจู19:1 Sharing Pattern อันนี้ต่อตัวทูเตSorkar กุมขัดช่วงมีปุยอินหลอนะ Labor Budget มังอาเปกชินเตป Normative Allocation มังอา State ตินะซุมเปกอันนี้ต่อตัวทูเตทิ้งกลางแล้วในตู้เต้นอันบูตุเละบูเสียงบวยลายอันมานี่หนาอันปุ่มเปกไทยนานกุมขัดดิสมรุกช่วงเตล VBG Ramg หน่วยนัทอจุดจลอันนี้ตัวทูเต VBG Ramg หน่วยนัทอตัวแรงจูVikshit Gram Panchayat Plana Thun Veka Block Le District Pomani Nuwa State Sorkarin Pomvele in Vikshit Bharat National Rural Infrastructure Steka Thun Lu Na Te Chau Tho Thei Ani Tur Thu Te Soi Ani He Soi Ho Na Le Zir Ho Na Hian RDNA Commissioner and Secretary Puar Zarzo Sang Le Officer Dang Tepo Antel Aniนิมินคัน Minister Dr. Van Lal ธนจวน Department จัน School Education Department Higher and Technical Education Department และ Information and Communication Technology Department Official เตจูอภิษากุมทาร์อินลันนะหุนอมันปุยา Reverend R. รำเฮียงลาวรำทุน North Bial Presbyterian เกาชัน Pastor จวนหุ่นเสริมมังอินทุจ่าตัวอสอยบอกกันนี่ Minister Dr. Van Lal ธนจวนปะเทียนไก่ช่วยนะกุมสังที่สมนิปรุกอันจ้วงกายเทจูอารมณ์อมติทูซอยน์กุมสังที่สมนิปังอาปอชัตตะกินันมังเนียเชียทัวสอยกุมทาร์อันจ้วงกายอังอินเรื่องรุทาร์ปุตุรินออฟฟิศาร์เตจูอัจฉริอันดีเราจูปะเทียนินมิโซรัมเซียมชัตุรินกุดดังอันในละว่าอันนาจูปะเทียนรองบอลนะอันนี้ติเชรงจงอัฐิตบสวัสดิ์สุนสมเซลตุรินอัจฉริอันนี้นิมินคัน Deputy Speaker ปุลัลฟัมกิมาคอลสิบบิลตู MLA นิบกฮวินคอลสิบ DC Conference Hall National Highway Number 306 และ Number 06 Siam Chat Mek จุงจาง Clear Lane นั่นแหละสอยเฮานะในอันนี้เฮสอยเฮานะเฮียนคอลสิบ DC
Purabat silal mangai chuan kalkhom te lomna thu soin National Highway chezwal lai siam that na chumi puitani tin khosak na ngong ani awangin ngai poimo atul thu soya kumina district level meeting masaber bial tu MLA na man pui thei chu thamwan thla ka ti thu soin an thut khom na po in ra thatak achwa nge a be sei thu asoya deputy speaker pulal famki ma chuan furwa tuitlak ma in khali vel cha hun tha to a hemi chung hian a chak thei ang ber le thataka tho anga yani atia nikum furlaya kongchia ta wanga har satna an to ang khami puiten an to non to lo nan thei top chwa atul thu soin van tlang lir thei le bungraphur lir thei te har satna tok lova tuang taka an tlan thei nan kong pui siam chu ama zong aya ngai poimo zual ngai atia furwa tuitlak ma ngeya peifel tura chanla turin NHDCILIO tele contractors kalkhom te chu asia tirbok meeting a hian NHIDCL general manager le contractor te hne na tangin an ha tho to chin ma chhop le an har sat na te ngai thla kania kong siam nana bungrwa ma mo te po tamtok a om thu tarlan ni in atul zual lai bik te chu chak taka tho an tum thon soibokani nimina thut khoma hian scholarship SP pularin puya var te le additional SP te SDO sadar le SDO civil kon pui te po antela NHIDCL le contractor lamatangin NHIDCL general manager PBK Siva staff baka project coordinator J Infra engineer Balazi company te telin sub headquarters YMSY tu te joint VCIO tele sarkar mi poimo dangte antel bokani Serchip DC Pupol Elko Machuan Nimin Khan Vikshit Bharat Young Leaders Dialogue Sanghi Somni Paruk January Nikwa Achangani Sompani Chunga Bharat Mandapam New Delhi Tel Tora Mizoram IO Serchip District Achanga Tel Tor Chalai Somparuk Te Availiam DC Pupol Elko Machuan Vikshit Bharat Young Leaders Dialogue 2026 Kal Tor Te Thla Na Hun hian Serchip District Achanga Tel Tor Te Chu An Chan Vo Tor Le In Pua Cha Na Te Asoi Puya Thalai te chu sarkarin hetiang ang hun remchang asiam sakawanga loma mati thu soin midang ne na inchian thatna le in kum kai na tha siam konga midang enton ni turin na fuya tuang taka an hun mang tura du sakna hlani na vailiam ani thalai te vailiam na hian government Serchip college principal pusilal din tuang le associate professor pukel rin chana government Serchip college ha phunchong culture club in charge te antela Chalai mi som paruk te hi mai Bharat Mera Yova Bharat member te anni Mizo Students Union General Headquarters chuan Mizoram Sarkar in January ni sari sangni somni paruk ni lai ni school chan hun tura arwata Mizoram Sarkar noya thok zirtir tu zong te mani thona school chewa kalvek turin ange nani hengin nangai poimo lova zirtir tu sikul kai man laute chu MSU General Headquarters in Anchunga Shemna Lekko Ani Theinan Ma Aladona Hetiang School reopen ni Zom Lau Zirtir tu Shiate Chuan MSU Shwai tu Tenhena phone call emo WhatsApp message mga report tu rin ngena report theina phone number te Pakhatna Joel Lerem Ruatasai Oi Secretary in Charge Information phone number 8794216721 Pariat Pasari Pakwa Pali Pani Pakhat Paruk Pasari Pani Pakhat Pani na Nalompuya Secretary in Charge Publicity 8794824870 Pariat Pasari Pakwa Pali Pariat Pani Pali Pariat Pasari Bial Pathumna Frankie Latlansanga Secretary in Charge School Education 9863199759 Pakwa Pariat Paruk Pathum Pakhat Pakwa Pasari Panga Pakwa Voina District Headquarters Shanga Khochintur weather.com in Atarlan Dansar Aizol hi alum Liberin Celsius degree somni ni nga avo Liberin Celsius degree ruk aniang lunglei hi som pariat panga siaha som pakwa panga longtlai alum Liberin Celsius degree somni ni nga avo Liberin Celsius degree sari ani ang champhai som pasari pathum Serchip som pakwa panga scholarship somni pakhat pasari mamit alum Liberin Celsius degree somni ani nga vo Liberin Celsius degree ruk ani ang saitwa som pakwa paruk na thial somni pakhat pasari kozol som pariat palite ani
rei lo te lo chol la kang o Famica soft and comfort patsy ilaw na siya adveto Hapatsy may tiyatin tlatin harsat na kanto chin chok zang khai dura uluk takadwana ni. Famica patsy anemin man anwame mema ahi phul cha in li asyam velaw may baka thaklebol asyam velawani. Tin hadam takapmanani theinan sai shang duangin nitin nildura asyam chwa ani. Famica patsy law mang vela itil tin apya nga hadam na le injin tok na apenge yangse. Distributor in Mizoram, TS Enterprise. Yeah, caption the pig. Get it, drama. Sanakene. TikTok. Come on, more pakat. Let's get it. Do you so pull bull minute needs ya? Ball like a chung rim to in a same tear. Attack a two sa hit up. Dang row and non flavor elite. Man mo ngai lo taste the perfect. Nang leke hey he can target. 3, 2, 1, drop. Jackpot instant noodles. 2x hot and spicy. 2x chicken Szechuan. Cheese and butter hot chicken. Korean ramen soup noodles. A tuck and a 3M. Cup jackpot noodles. A 3 bonto. Jackpot. Zonet Auto Works, Tata Motors. Commercial Vehicles Business Unit. Showroom bongkon lung lay rota hian local la. Ikman na tura zirzelin imotor mamo kan lau ko mu don senya. Service station zangklung tak Punsong Airport rota oma. Tata genuine spare parts kan kol ngal boke. Zonet Auto Works, Tata Motors. Commercial Vehicles Business Unit. No te alo piana tanga kumni atlin thlengin chachale nute tui kan pek dana zir hian a shisel na te natna ado thei na tele athluak chak na thlengin anghong theya tharuk nuwa chuan nu nute tui chawin amamo zongjong a phashuk zo to lo awangin chacha complimentary foods chu nute tui ne pek tel to tur ani heng chacha a hian theilam te sale belam thaile bulam te pek tel tur ani chacha chu no te tharuk alo tlina changa pek thin tur ani a shisel taka alo chanzel the nan hetiang hian chacha le nute tui chu pek thin tur ani Tuy về tôi cái là bố bên này mình khá vì Ni lo we kar masa kan man dei to kha lom higher deep freezer a kan da chare nga. ê mà ní khá ní đi về cái này khá thiết sự chơi lâu vì Higher a te chuan da kar som li baria chu deep freezer bi ka hianin chelovin chomya vong chare thailom. anh đi chung một lệ anh chạy mình từ rồi đểกันxuống cái lệ park to cái thì hay là cũng bên này xem mình alo bóng từ rồi Higher deep freezer hian kiltina changin vot apechwa ka. Dio fresh up manawangin chopme rim chia ong ve ngai lo. Higher deep freezer hi ilo mang ve cheu don ya. Police report ngai thlai la tukina Aizol ko pui chunga police station tele Aizol Ponlam district headquarters tina police station te kan bekim theya tang som omin mei chian tel lava tang tele manan ni chante ru kai hnoya man panga drugs addict khom pathum family case tan tir pakhat narcotics case aman riman pakhat ten ni atang som pali zinga ru kai hnoya man hi za som nga nia kan biak thin police station som pali le outpost pakhat zinga tang omlo na police station som om Aizo police station a tang pali kolin drugs addict khom pathum le ruk wanga man pakhat ten nia bongkon police station a ruarin helman panni an kola saitwa police station a narcotics case man riman vai pakhat le homa da ngal tur family case pakhat an kola lungle police station a ruk wanga man pakhat kolin mamit police station a ruarin helman pakhat an kolani traffic report ninga thakhat sang ni somni panga Aizol traffic rules bo chia manza two wheeler som pathum le LMV pathum ten nia poisa choi tir za thi cheng sing ni sangli zanga ani voin he Aizola bi malle
Sorkar dirthei number pangale paruka top te tlan lo ni ania LMV taxi le two wheeler taxi e te tlan lo ni ani bokani damdo in report nimin tlaidar thuma tanga tukindar sari thlengin civil hospital aizol casualty emergency case somriat pangan neya thisa lak mithi pakhato oma emergency case tamber hi pumna luak le khosikani emergency case zinga hian admit zat pangan neya hospital danga tanga refer pali omin admit ngai si khum omlo wanga hospital danga thon pani an road traffic accident awanga hliam nei pasari zinga ru tliak pali an oma uise pani an bokani emergency and labor room nimin Zing dar sari tanga tukindar sari in kar chungin naw piang som pangan oma meichia pakwa le mipa parukan nia nei tur vei mek pani an bokani Sinot Hospital dur tlang casualty nimin tlai tanga tukindar sari thlengin emergency case somni pangan neya som pasari admit an nia mithin nei lava emergency case tamber pumna le khosik kani general khumruak tle man neya new cabina le pipui ina te cabina fulla khumparuk omna ICU full boka lomna warta naw piang pariatan oma meichia pathum le mipa pangani in voinlama piang tura be sei pathum anam bokani voina Sinot Hospital OPD chulau turte Dr. Vanal Kiba ONG, Dr. Joseph Lalmaswana Nefro, Dr. Lalmal Somiralte Ortho, Dr. Lal Chakimi Darngon ONG, Dr. Lalram Engmoya I, ZMC Hospital Falcona, Nimin Tlai Dar Thumatanga Tukindar Sari in Kar Sungin Emergency Case Somli Parukan Neya Mithi Pani and Neya, Now Piang Pasari and Neiboka, Emergency Case Tamber, Lua Liam to our head injury Nia. Aizo ko puichunga private hospital kan biak thin te zinga Greenwood Hospital mithi pakhatan neya wartina khumrua kan neya City Hospital mithi pakhatan neya wartina khumrua kan nei boka Aizol Hospital naw piang pangan neya ICU full in ward danga khumrua kan neya Ebenezer Medical Center naw piang panien neya khuman fulla Ben Hospital naw piang pakhatan neya khuman fulla Alpha Hospital naw piang pakhatan neya ICU full in ward danga khumrua kan neya Nazareth Hospital Ramhlun North Adventist Hospital le LRM Hospital te cabina fulla ward danga khumrua kan neya ni Trinity Hospital ICU full in ward danga khumrua kan neya kan biak thin dang care hospital le agape multi speciality hospital te wartina khumrua kan neya ni heti hian nimina tanga tukindar sari thlenga Aizol ko puichung damdoi in sang le ZMC Hospital Falcona mithi kan sia thei za thi panga ani a naw piang kan sia thei za thi somthum pakwani hospital lian deuh dewa emergency case tamber hi pumna luak khosik le head injury ani poor report State Law Dispatch Center tanga thukan dondanin nimin lama call phetha kan man tam lai ber nimin tlai darnga kan man zan megawatt za somret pakhat point paruk pahni kan man tlem lai ber nimin Zing darli le chan ve kan man zan megawatt somnga paruk point bial pali ani a kan man tam lai ber za som megawatt za somret pakhat point paruk pahni a hian Central Sector Tuirial Hydro Project tanga mu megawatt somni paruk point pathum pali Private Sector Vankal Solar Park atanga mu megawatt ruk point pani pali State Sector Tenzo Solar Plant siam chua megawatt thum point pasari te Serlui B Small Hydro Project siam chua megawatt thum te Kautabung Small Hydro Project siam chua megawatt khat point pakhat le Tlungvel Solar Plant siam chua kilowatt zakwa somli te atelani heng power siam chua te hian siam chua tamlai ber le siam chua tlem lai ber cheu cho rwalania power kan mutha load shedding siam anilo LPG report niruk thlakhat sang ni somni paruk Zing dar kwale nisari thlakhat sang ni somni paruk Zing dar ruk in kar chunga borkhola asamatanga LPG lo lut supply check gate vaireng te in report te biak kungi gas Aizol cylinder zathum somli pariat Zoram Inden Aizol cylinder zathum somli pani BMS Inden Aizol cylinder zathum somli pani Mizofet Aizol cylinder zathum somthum paruk MNB Inden Aizol cylinder zathum somthum paruk Kapliana Inden Aizol cylinder zathum somthum Vanbuang gas Aizol cylinder zathum somni pali Mizofet Colosip cylinder zathum somli pani Ava Inden Vaireng te cylinder zathum somthum paruk Ralsun Inden Sakordai cylinder zathum somni pali te ani POL report nei thlaksun zomila niruk thlakhat sang ni somni paruk chunga Vaireng te oil depot tanga lot pek te le direct go hati tanga lot la niruk thlakhat sang ni somni paruk chunga Vaireng te supply check gate in report te high speed diesel Shangbana Aizol trip khat biak liana Aizol trip khat lalboy Aizol trip khat
aizol bypass trip khat a kholi aizol trip khat SPC tuipang trip thum tiroma champhai trip ni ZRM scholarship trip ni lal sang lena vai reng te trip khat ATS scholarship trip khat Israel sai rang trip khat Trauma selling trip khat LT Brothers Keifang trip khat Esther Chingchip trip khat MC2 Brothers Siasuk trip khat Zozo sai lam trip khat Arlal Lura Tenzol trip khat Zedas Longlei trip khat Punte Tlabung trip khat Mizo Fet Longtlai trip khat B Sang Chem Longtlai trip khat BZ Sangau trip khat Zeramasia Ha trip khat Motor Spirit Petrol Lalboy Filling Station Aizol trip Thum Aizol Bypass Aizol trip ni Zangena and Brothers trip khat Mizo Fet Aizol trip khat Shangbana Aizol trip khat Hava Aizol trip khat Mineko Mizo Fet Aizol trip khat Shia Zwali Aizol trip khat Zedas Lunglei trip Li Lal Tanzawa Filling Station Sai Rang trip Thum SPC Tuipang trip ni BZ Sangau trip ni Zenremo Troy Pui South trip ni Ke Siang Linga Lunglei trip ni Esther Chingchip trip ni Israel Filling Station Sai Rang trip khat Selling Energy Point trip khat LT Brothers Keifang trip khat LMS Diamond TMS Diamond Sai Tual trip khat LTM Khozol trip khat Mizo Fet Sampai trip khat MC2 Brothers Siasuk trip khat Arlal Lura Tenzol trip khat Mizo Fet Nathial trip khat Mizo Fet Lunglei trip khat B Shang Oil and Sons Bungtlang South trip khat te ani Saski Sumcheng Weibel che som pahnih senga National Highway number 06 khan ko na changa champhai kanan veng thleng champhai luka a kongpui zauna tur chu advisor to CM Finance and Planning puti BC lal ven chunga chuan tho chandi khan amuna kal chilina ennona champhai DC pu Mohammed Akuib Baka PWD Chief Engineer pu David Sabzawa Hovin PWD official tele champhai North Block ZPM Shwai tu ten an troi om puti BC lal ven chunga chuan kongpui tha nei ani theinan thei to pan chwa zel don ti soin he kongpui lo lai zau na kalna tura ruwa man na masa chu siamrem ni se tia he kong lai zau na tho kalme ka mun then khata har sat na a oma wangin ruwa man na thar siamani a kongpui omsa chu zo tluan lavin pusavunga mi malram kal tlangin pumpel kongpui thar siam turin ruwa man na thar siamani a kongpui omsa ain meter zaruk somnga in atoi zok don ti advisor to CM chuan asoi ani aizol na thia Students Union AHSU buat sain tho tani chanu khan horep conference hall na thia la zirlai ti tha lompui na hun manania south tuipui bial tu MLA puje jelal pek lu chuan khwalian nia manpuin zirlai choi moi te chu na thial mahun an ni ti shareng chunga taimale discipline taka hun mangchun zom zel turin acha khwalian puje jelal pek lu chuan AHSU te chu na thial khwa tilang tu poimo tak an ni puje jelal pek lu chuan AHSU te chu na thial khwa tilang tu poimo tak an lani chun zom zel awangin lom thu soya zirlai choi moi te chu an na tho na le an bei tang na awanga tun din mun thleng an ni ti asiat pui thu soin chuti rual chuan mabak an langa ti shareng tur le thang thar lo lom zel tur te en ton tlak ni thei tura tran la sau turin a fuya sarkar nain adai vek don lo awangin thiam thil dang neya ezon na kong dap atrul tran to thu soin chumilam chu ngai ventel turin acha ngal bok puje jelal pek lua MLA chuan na thial district le abial south tuipui tan thei top chu ama alak thin thu soya abik takin zirna konga ma alang na chat thu soin zirlai ti tha choi moina MLA award siamani ba ka inlo mai tur omlo na abial chung thingtlang khopalia zirtir tu te lo tur quarters sakme ka ni thu te asoi bok zirlai no pang har sat na awanga zir chun zom theilo le khathiam thei sian omani chuan he na thlen thin tura cha in chanpui dan tur kong zon pui an ni tur thu asoyani aizol na thia Students Union ten choi moina an buat saya hian graduate chin chunglam zirlai ti chami somni pathum hne na choi moina hlan an ni a inkhom hi AHSU president lal nei chungan kai shwain secretary Joseph FC lalom kiman report pe a assistant secretary pulal mingwan puya ren thlei chuan lom thu soin nu akharani January ni som pathum le ni som panga Mizoram pumpuya earthquake mock drill nei tur chungchanga video conferencing mangin orientation and coordination conference nei ania NDMA
mun puya tangin brigadier Ravinder Gurung senior consultant MBIRS NDMA chuan mock drill on earthquake nei huna shia tur poimo le ti tur tul sang te SDMA le DDMA member ten hena soifia na huna mang nimina video conference a hian Mizoram State Disaster Management Authority le Mizoram chunga district som pakhata Disaster Management Authority member te kokim takin antela Mizoram SDMA le Aizawl District DMA member te chuan DMNR Commissioner and Secretary Pu Udit Prakash Rai hawin video conferencing hi Planning and Program Implementation Department Conference Hall atangin an sima District Shang DMA member te chuan NIC Conference Hall le DC Office Chamber atang te in an lo chim ve ani video conferencing a hian January ni som pathuma tabletop exercise nei dan turte presentation petu tur le thil chul sang te soi ho nga la nia mock exercise ni tak January ni som panga a mock drill on earthquake disaster kalpui dan tur te le mi pui anral khelo na tura malak dan tur te po soi ho ngal ani khati zong kha tukina hun kan man ho thei te ni voina ni chatak hun chatakin lo mang theu don dia